Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM RI Yasona Laoly mendalang kebijakan keimigrasian pinih anyar. Inggih punika Peraturan Menteri Hukum dan HAM Permenkumham nomor 34 warsa kali tali selikur indek nadosang visa saha izin tinggal keimigrasian ring tengahin kahanan penampian COVID-19 miwah pemulihan ekonomi nasional. Permenkumham RI nomor 34 kemedalang ring tanggal 15 September warsa kali tali selikur nelintang. Kakanwil Kemenkumham Bali Jamaruli Manihuruk Mausang melarapan embasnya nih peraturan keimigrasian puniki dadosnya nih Permenkumham nomor 17 sampun nenten presiden keangken. Menteri Hukum dan HAM RI taler sampun ngalingge tanganin Permenkumham nomor 34 warsa kali tali selikur. Mungguh ring permen punike ngenenin kabungkahnya nih galah majang krame sanin wenang visa kunjungan kedadosang ranjing ke Indonesia. Menjalaran embasnya nih ugar-ugar anyar inucap janten muatang pidardap saking samian pejabat miwah petugas imigrasi sani wenten ring widangan bandara wiadin pelabuhan sani pacang kabungkah. Miasa Bali Pos nguningayang.